Izakhamizi zakuWard 52 sezethuleke umkhankaso olwela ukuthi kubekwe eqhulwini izitolo zendawo eziphethwe izakhamizi zakuleli lapho-ke iveze khona ukuthi lo mkhankaso kuhloswe ngawo ukukhulisa umnotho wasemalokishini. Umholi womphakathi uTsepo Mposula uthi-ke lo mkhankaso uyingxenye yemizamo eqhubekayo yokufaka ingcindezi kubantu bokufika abangenawo amaphepha kuba kuleli abaphethe izitolo zendawo ukuthi bebuyele emazweni abo. Uphinde-ke wenxusa nohulumeni ukuthi-ke eseke abantu bakuleli ukuthi-ke bekwazi ukungena kulamabhizinisi. Uthi-ke uMposula ukuthuthukisa izakhamizi zaseNingizimu Afrika kuyosiza ukuthi-ke ikwazi ukuthi ziphathe lezi zitolo, kanti-ke futhi kuyosiza ekutheni-ke kukhulisa umnotho wasemalokishini. Kuyintshukumo ezenzekayo kwiphondo laseGauteng jikelele nezinyanzelisa abemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungekho mthethweni ukuba babuyele kumazwe wabo. Abahlali bakuWard 52 bakwiphulo lokukhupha abemi bangaphandle kwiivenkile abashishina kuzo ngaphandle kwempepha mvume. Into kade siyenza was just to move around after i-march because kade sisethokoza park kuleya march where we delivered a memorandum e-UBC. Masibuya lapho and then i-community yahlangana ukuthi no, we need to ensure ukuthi abantu bokufika bayahamba kwi-Ward 52. Bekubekwe umhla ka-20 kaJune ukuthi bahambe abantu mhla ka-30 June ukuthi abantu abangenamaphepha ababuyele kumazwe abo. Bakhona bahambayo oMastende uMasiya bayasho ukuthi abantu baseMalawi baqalile bayahamba njoba wazi ukuthi kunamabhasi abantu abawathathayo ababuyela eMalawi. Kodwa siyabona ukuthi kukhona laba abasase stubborn njoba ubona ukuthi namashop siyawavala avulile manje, so ukuya ngabo kahle kahle kusho ukuthi sebezohlala ngenkani la. Le ntshukumo igxile ekuqinisekiseni ukuba abahlali bayingxalenye kwiinzame zokukhulisa uqoqosho lweelokishi. Into esithanda ukuthi sitshela ama-South Africans ukuthi asiyekeni ukuba ama-spectators ku-township economy. Sicela ukuthi abantu abaqale nabo bathengise. Sinxuse nohulumeni ukuthi akaxhase abantu bakithi abamnyama. Kuba khona imali eziphumayo ama-South Africans awabenefite kulokho. Abantu bethu abaqale bavula ama-salon, abarana ama-spaza shops, ababe active. Baparticipate ku-township economy. Yike sikucelayo sithi asikwazi ukuthi sivumele ukuthi umnotho we-country kuba abantu esingabazi abazobenefita kuyo. Isikhathi sokuthi abantu bethu baphakame manje bame ngenyawo. Embindini wezizimemelelo ubumbano kubemi beli yeyona nto ikhokheliswayo ukwenza le mingcelele ibe nentsingiselo nempumelelo. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka emndenini.